سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذ اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله القراء عن والدينا والإخوة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوضه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صلى وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ووصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله ما سبحنا سبحان الله بحمده ما قلناه يا الله يا الله ما صلينا وسلمنا على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة كاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدم ثواب القرى كلها إلى رسولنا ابن شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح من أهل المعلى والبقي وأهل الزنب الفرد والقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا المهاجر اللهم بن سابق الله من يساسن عبد بن يسا سيدنا العظام البقي المقدم محمد بن علي باعلوي سيدنا علي بقي سنة بقي إخوان جميع الصول وفنشنا بالله بعلوي محمد مولد بلق بن القطاب الحبيب عبد الرحمن محمد السقام وأهل الجميع بقى سكن وخرج جايين وصول ومفرما بطبقتهم ثم إلى رسول ملكاتنا بقى سكن ومخضر بقى سكن عبد الأكبر دون من مكيف من بن أحمد جابر الأكبر ولا هم جنب جهدا بشيخ وعمر بمكرمه ومرمرمه شيخ أبو بكر بن سالم هذا بن سالم مشكل بن سالم وغني أجمعين وقبل انتواس الإمام الرحمن التصل البارس قبل الشهر وثلبان بن عبد الله بن محمد بن علي بن أحمد الحبيب عبد الله بن محمد العداد واولاده وصيله وفرم الشيخ من الشيخ الجمعين ثم نزل احمد بن زيد بن الحبشي والحبيب عبد الرحمن عبد الله بالفقيه والحبيب محمد بن زيد بن سيدنا عبد الله بن العيد رسول عبد الله بن السقاب واصوله في جميع ساداتنا على بقلبي ثم الى ركاب اولى مقرمين اهل هذا البلد اهل بلمن دار السلام كلهم اجمعين خصوصا تقدم في هذه الحاره في هذه الولايه من العلماء والاولياء الصالحين المقرمين من سمي ساد من اهله تلاقى سويدا واهل باب السلام خصوصا دائما قبل الحبيب احمد نسال الحبشي عبد الرحمن بن احمد منور والحبيب بن عبد الله بن سالم الكاب والحبيب احمد بن الكاب والحبيب بن عبد الرحمن عبد الله حبشي اصول وفريم يا عبد الله ازهر بداته عن اصول وفريم من يساعد من اهل هذه الولايه ثم الى روح خصوصا الحبيب عارف بالله الحبيب علي بن احمد بحسين وابيه وامي ومشايخه ومشايخه واقرانه واصحابه واحبابه الطلاب وتلامذته كلهم اجمعين ثم الحبيب احمد بن البحسين والحاج عبد الحنان بن عارف واجدل وحاجي محمد عبد الشكر بن احمد بسطام حاجي عبد الله بن ابو بكر احمد بن عارف سيد شيخ احمد الحبشي حاجي حسن بن حاجي دمشي محمد قدر الحداد دكتور عبد الله بن شعيب بشعيب حسن افندي بن حسين حاجي عباس بن حاجي عمر يقص محمد زمزم بن عبد الرحيم حاجي سالم بن عبد الغني دكتور هندس حاجي كيلاني بن مصطفى بروفيسور مصطفى عبد الله شهاب عبد الله نياي بنت فلان حليمة بنت أما عيسى بنت أحمد عريف أستاذ مصطفى بن سليم سعيد عبد الله بن يحيى محمد نصير بن أحمد حسن وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتكم المسلمين عامة ثم الأربعة كل من ينفق ويتصدق في هذا المدرسة ومن يخدم ومن يعلم ومن يدرس ومن يتعلم في هذا المدرسة كلهم أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل تعالى بين يديهم اللهم جل فكاكا لهم من النار وهجابا لهم من النار سترا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روح والريحان والبشارة والآمن والرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا عزيز يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة بالقبول والإقبال وصلى كل حال، وأن الله يغفر الذنوب وسر القلوب وشر القلوب وسر العيوب، وبارك لنا ولكم في كل حال وفي أهلي والمال واليغفر لوالدينا وولكم جميعا، ويبارك لنا في عقد قلنا وإياكم في المعاصي إلى يزيد طعمنا إلى كل حال، ويشفي أمراضنا يسير أغراضنا ويطر عملنا مع لطف وعافية، وأحسن سابقتنا وحسن خاتم لنا، وعلى كل من هو حبيب علي محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي أن الله نيتهم وعمل عمل أخلاق على كل حد النية وكل الصلاة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سير أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أسرى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عاشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك يا زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك
السلام عليك بين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك بين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك ورايا الطبيب السلام أحمد يا حبيبي السلام عليك ورايا الطبيب السلام عليك مرتفعي بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك أين الأنبياء السلام عليك وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه
الواضح برهان والمبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لا قلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا
أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال بتعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبله لخلقه من فرله ونبله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهر للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخدمة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليهم به فينبسط بقلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شراب الأصل بودي وحبي ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلق سيرة الله في علم القديم بظهور الأسرار التحسيس للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسراب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمثل من الله النعمة وهو القمر التام الذي تنقل ببروجه يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه
وقد قضت العقد وأزالت بما قضت وأظهرت من سير هذا النور ما أظهرت وحصصت به من حصصت فكان مسرا في أسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونور هي الأفكار ظهور وبهر فتعالق سمة راقم لهذه الحروف ليلقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجاب ذلك النور معروف وإن كانت رسلنا في بعشم شمس في ذلك الموصوف تشويق للسامعين من حواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فإن طالب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تبين ما حفظته من سير أسرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وباقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع الصافية العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويترحان برهي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عان للقلم أن يحط ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبال وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور مودع في هذه السورة. فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج ابن الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد عادت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الحسوسية فاستودع هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القليم إلا من خصصته بتكريم عبده الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف عامنة السيدة الكريمة عامنة فترك صلب عبد الله فألقوا إلى بدرها فضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصولها فمالته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه عالما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروده إلى ألم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه عاثر مجده الصميم. اللهم
وسلم واصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا رسول الله لك الشفاعة وهذا مطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلب يا نبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين غروب أوان ولهذا الحبيب أن السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في ألم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أضمه عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وليه أمة تأنيسا لجنابها المشهود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فاضل بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من وسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانبلق سهول الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فانطروا يا هل المثاني فهزار اليمن ضرا واستطيعوا بجمال فطفي الحسن تفرد. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك
إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد بلغ كل ما قصد صلاح البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستفير كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. كان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع سره تولد ذلك لشرافه إن الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك.
قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأتيته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب، وأسفر ذلك عني. ثم عاودني رعب وظلمة والكشعرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يكفي بعظيم شرف عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوساهم بالمؤمنين هلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمهافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله الأولى في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نضى الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزتي تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتك به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبالترائك اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أسماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم بركته والشارب بجهة أولادنا ووالدينا وعلى قترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مانا وسورا واكسب لهما كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابزد العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير
أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إلى منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السليم وتب علينا انك انت الرحيم وانتم الله تحياتي فيها سلام الحمد لله رب العالمين. لكم نصر الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي الإناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih berikan kita taufik dan hidayatnya. Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama, bertatap muka bersama di Yayasan Darul Aitam dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini perkumpulan yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kami hormatin dan kami muliakan Ketua Pembina Yayasan Darul Aitam Al-Habib Ali Ahmad Bahsin SAG, yang kami hormatin dan kami muliakan Bapak Oscar selaku Sekretaris Camat atau Sekcam Seberang Uluh 2 Palembang, yang kami hormatin kakandah kami yang sempat hadir saat ini yaitu Bapak Solatuddin, salah satu anggota DPRD Kota Palembang. Mudah-mudahan kita doakan beliau berdua ini Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan seluruh hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang tak lupa kami hormatin dan kami muliakan para orang tua kami, para sesepuh masyarakat, para habaib, para kiai, para asatid yang sempat hadir di acara yang insyaallah penuh dengan barokah. Alhamdulillah hadir di hadapan kita dari awal sebelum dimulai. Namun alhamdulillah sekarang beliau mungkin ada acara berikutnya yaitu Habib Ali Al bin Hamid. Alhamdulillah sempat hadir juga. Walaupun tadi mungkin kemungkinan beliau ada acara di tempat yang lain yaitu Al Habib Sukri bin Ali Sahab.
Alhamdulillah sempat hadir di hadapan kita Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Abu Bakar Sahab dari Depak. Sempat hadir juga Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segaf. Dan alhamdulillah juga dihadirin perwakilan dari Pondok Pesantren Ar-Riyad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib Bahsin, dan para habaib yang lainnya, para asatid yang lainnya yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Mari bersama-sama kita doakan, mudah-mudahan beliau agar supaya Allah panjangkan umurnya, Allah angkat segala penyakitnya, dan Allah kabulkan seluruh hajatnya, amin ya rabbal. Dan tak lupa kami hormati dan kami muliakan para hadirin wal hadirat yang insyaallah diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini sebagai pembawa acara untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan surah Al-Fatihah, Yasin dan tahlil untuk almarhum almarhumah pengurus Yayasan Darul Aitam, dan untuk pengurus Yayasan Darul Aitam Palembang. Alhamdulillah pembacaan surah Al-Fatihah, Yasin dan tahlil sudah kita laksanakan. Acara yang ketiga yaitu pembacaan Maulid Simtur Durar, yang mana barusan yang diakhirin dengan doa oleh Al-Ustaz Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi. Acara yang keempat yaitu kata sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Aitam, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin SAG. Acara yang kelima yaitu tausiah, yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsi. Acara yang keenam talqinul dzikir sekaligus doa penutup, yang insyaallah nanti akan kita pintakan kepada Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Marilah kita masukin acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasukin acara berikutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Aitam Palembang. Kesempatan kami pintakan kepada Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, karunia dan nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemuanya itu dapat kita jadikan sebagai wasilah kita untuk terus mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga pula perkumpulan kita di siang hari ini menjadi wasilah perantara agar kelak di yaumil akhir nanti
kita dikumpulkan bersama junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami berdiri di sini mengucapkan terima kasih dan tidak lupa turut hadir di hadapan kita di siang hari ini para habaib, para orang tua kita, ya, sesepuh kita, dan juga banyak juga dihadiri dari aparatur pemerintah, ya, dan juga Bapak Solatuddin, rekan kita dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang, dari Kemenak juga perwakilan dari Kementerian Agama Bapak Abu Bakar, dan wabil khusus pada orang tua kita Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segaf, dan tadi juga dihadiri oleh Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, ya. Habib Umar, dua beradik ini ada, Habib Umar, Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Tak berpagaan cuma duduk. Iya. Tak tahu siapa misah ini dua beradik. Insyaallah dia balik bareng ya. Dan juga para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kau nak sebutkan kalau siang ini hari. Alhamdulillah kami mengucapkan di sini juga ada Habib Abdurrahman ya sebagai ketua Robito dan juga anggota Dewan Pembina Yayasan Darul Aitam. Banyak jabatan Habib Abdurrahman ini ya. Kakek nak ceramah pula dia ni. Siapalah Ustaz Ali ceramah ni, Ustaz balik bandar biar cepat jangan. Iya, banyak lagi penceramah di bulan Maulid ini. Ya, yang hadir sini ini mungkin lagi kosong dari sini. Yang hadir sini. Insyaallah perkumpulan kita siang ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak hikmah yang kita ambil di mana-mana, ya. Siang, pagi, sore, malam peringatan Maulid ini. Yang mana umat Nabi Muhammad SAW menampakkan rasa gembiranya, rasa senangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Banyak cara kita untuk meluapkan rasa kegembiraan kita atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita meluapkan dengan kehadiran kita. Banyak cara. Ada yang meluapkan kegembiraan dengan berbondong-bondong menghadiri miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak sempat hadir. Hikmah daripada peringatan Maulid ini ada yang adanya jalinan silaturahim kita. Kita pacak ketemu dengan wong-wong yang jarang kita temui. Ada yang kita ketemu lagi yang sudah sering kita temui sehingga terjalinlah salin silaturahim kita. Hikmah di balik itu juga adanya tolabul ilm yang kita dapat. Kita bisa mendengar tausiah daripada penceramah nanti sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu ya. Di situ juga kita mendapatkan keberkahan dari tolabul ilm kita. Dan juga ada yang tidak sempat mendengar tolabul ilmnya, silaturahimnya tidak sempat, datang tidak sempat. Ada yang berinfak. Dengan luapan kegembiraannya dia berinfak. Entah infak untuk kue-kue macam ini. Jangan kita jengok cuman kue-kue, tapi asbab mereka memberikan ini dengan rasa luapan kegembiraannya. Dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, ada juga yang TF. Tak sempat hadir Ustaz katanya anak. TF kemana? Ngomongnya jengok lah dewek jangan di belakang itu. Itu luapan rasa gembira. Banyak cara. Ada yang main di belakang layar, kita tidak tahu. Mungkin ibu-ibu di dapur, capek-capek mereka barangkali. Tapi dengan kegembiraan, bi asbabi haflatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara. Tapi yang akan celaka apa? Wong yang tidak katik asbab itu galau. Hadirlah ida. Hati tidak senang. Jalinan silaturahimnya tidak. Pegel pula dengan adanya peringatan ini. Ya, tidak demen. Ya. Tidak demen dengan adanya peringatan ini. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya karunia dan rahmat Allah itu, siapa karunia dan rahmat Allah itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi rahmat. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga pemberi rahmat, Rasulullah juga sang pemberi rahmat.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kau wahai Muhammad kecuali sebagai pemberi rahmat bagi segenap alam semesta. Mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai dan mencintai sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu khawatir seperti para sahabat. Banyak kita dengar kisah-kisah para sahabat. Mereka yang selalu setiap saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap dan tutur kata Nabi mereka ikuti. Di mana Nabi pernah lewat, mereka mau juga lewat di sana. Apapun yang dilakukan Nabi, mereka lakukan itu. Karena apa? Karena mereka cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mereka pun sangat khawatir. Para sahabat sering mengadu kepada Nabi SAW. Mereka selalu bersama Nabi, siang malam, perang bersama Nabi. Tapi mereka masih khawatir ketika di yaumil akhir nanti tidak bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cinta, ketakutan, kekhawatiran para sahabat. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita sudah tertanam rasa cinta kita kepada Nabi? Apakah ada rasa cinta kita kepada orang-orang yang dicintai Nabi? Apakah kita sebagai umat yang ingin memecah belah? Apakah kita sebagai umat yang selalu menanamkan rasa saling mencintai? Tinggal bagaimana kita? Apakah kita ingin bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para warathatul anbiya yang istiqamah? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, wong-wong yang kita cintai, agar di dunia ini menjadi juga wasilah kebersamaan kita untuk kita bersama-sama di akhirat nanti bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kami mewakili dari segenap pengurus Yayasan Darul Aitam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada antum sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini berpanas-panas ya, mungkin ada undangan yang lain namun antum dapat menghadiri ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairal jaza, semoga Allah membalas kesemuanya itu. Dan juga apapun bantuan antum semua, baik itu berupa materi ataupun moral, kami mewakili pengurus mengucapkan ribuan terima kasih. Dan seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penerimaan, penempatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khairal jazaa. Kami ucapkan kepada Ali bin Ahmad Muhsin SAG. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu acara yang kelima, tausiah. Di kesempatan ini kita mintakan kepada guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap para habaib, para ulama, kiai yang sempat hadir di tengah-tengah kita, yang menambahkan keberkatan acara di siang yang penuh barokah ini. Dihadiri juga pihak pemerintahan yang diwakili Sekretaris Camat Pak Oscar, juga wakil kita di DPRD Bapak Salahuddin, dan juga TNI, Polri, dan lengkap kita pada saat ini. Alhamdulillah dihadirkan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk satu sosok yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita tidak lain karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan jabatan-jabatan, ya banyak jabatan. Ada jabatan ini kelar dibatasi oleh tahun. Tadi kalau disebutkan Ketua Robito tahun 2026 kelar gini. Ada juga jabatan anggota Dewan Fatwa MUI Sumsel 2026 juga kelar. Nah, jabatan ziarah kubro enggak tahu ini sampai kapan kelarnya. Juga anggota Dewan Pembina Yayasan Darul Aitam juga enggak tahu sampai kapan kelarnya. Tapi kita hadir di tempat ini satu jabatan yang diberikan Nabi SAW kepada kita. Jabatan ini sebutannya bagus, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Apa kata Nabi SAW jabatan kita? Kalau di tempat ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin kalau ini, yang dibucuk, yang dibawa kata Nabi SAW pemimpin. Itu jabatan kita. Jabatan yang diinjak oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Tapi setiap kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan. Itu Nabi SAW memberikan jabatan kepada kita. Jabatan yang bagus sebutannya, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Kita memimpin kaki kita, mata kita, kuping kita, pikiran kita, hati kita, kita yang memimpin. Dan pada saat ini alhamdulillah kepemimpinan kita yang akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kita senang menjawabnya. Di hari ini kita gunakan seluruh yang kita pimpin, kaki, tangan, pikiran, bahkan mungkin yang tidak langsung melekat kepada kita, harta kita gunakan untuk kebaikan pada saat ini. Nikmat pada saat kita bisa menjawab tentang tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat dimuliakan Allah dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tidak ada satupun apapun yang berhak atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di waktu sahur, wa qubailal fajrin abrazat samsul huda. Waktu itu sebelumnya belum ngetop, sebelum Nabi dilahirkan. Tapi ketika Nabi dilahirkan, waktu itu top menjadi waktu yang mustajab di dalam berdoa. Jadi kalau kita ada hajat, waktu yang paling mustajab itu adalah waktu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum subuh, sebelum azan subuh, lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di pagi hari di kota Mekah itu tidak banyak yang tahu tentang kelahiran Nabi. Hingga yang tahu pada saat itu, bahkan sebelumnya adalah yang tahu orang-orang Yahudi. Mereka yang kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tahu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir.
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka. Makanya di pagi hari ada seorang pendeta Yahudi datang ke kota Mekah. Dia bertanya di perkumpulan orang-orang yang duduk di sekitaran Ka'bah. Dia bertanya setiap penduduk, dia tanyakan, adakah di antara kalian melahirkan anak? Mereka tidak dapat kabar, tidak tahu. Dia keliling, akhirnya ada yang tahu. Pemimpin kami Abdul Muttalib mendapatkan seorang cucu. Maka dia minta izin untuk bertemu dengan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyaksikan, langsung pingsan dia menyaksikan Nabi. Langsung kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dilahirkan dia sudah kenal. Ketika sadar, apa dia menyatakan, zahabat nubuwah min Bani Israel. Hilang kenabian dari Bani Israel. Karena Nabi yang mereka tunggu ternyata dilahirkan Allah dari bangsa Arab. Maka pada saat itu orang-orang Yahudi ada yang beriman, bertambah yakin, tapi banyak yang mendustakan. Maka mereka benci dengan Nabi. Mereka benci dengan urusan apapun yang sangkut pautnya dengan Nabi. Pada saat itu mereka tanamkan kebencian dengan bangsa Arab. Itu orang-orang Yahudi ketika Allah memilih Nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Makanya orang yang cinta Nabi pasti akan cinta dengan apapun yang disenangi Nabi, apapun yang sangkut pautnya dengan Nabi. Bahkan sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang cinta dengan Nabi menyenangi sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Hari Senin tidak ada waktu sebelum kelahiran Nabi itu yang istimewa, waktu peristiwa yang istimewa di hari Senin. Hari-hari yang lain ada peristiwa istimewa. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari-hari setelahnya Selasa, Rabu, Kamis. Itu ada hari-hari ini ada kemuliaan, keistimewaan. Jadi kalau hari itu dihitung hari Ahad itu 1. Sekarang kan diubah dari Ahad lagi. Nah, mudah-mudahan kalau yang nyetak kalender untuk kedepannya hari Ahad. Jadi biar kelop. Ahad 1. Karena perubahan ini entah kapan waktu itu berubah. Pasti berubah ini ada yang nyetak dibagikan gratis. Ahad ganti dengan Minggu. Ubah lagi balik kemana Ahad. Jadi kalau ngentingan tinggal galonya banyak gini. Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Rabu 4, Khamis 5, Jumat hari Jumat memang tidak diubah. Kate hari ke-6. Kalau kamu nanya, Ustaz ngapa Ustaz hari ke-6 tidak kate? Kamu tanyakan dulu kenapa 6 ulu dengan 6 mele tak kate. Tanya dengan apa? Ya dong. Tanya sekretaris camat. Kenapa 6 ulu dengan 6 mele tak kate? Tak tahu itu jawab. Ana juga tak tahu jawabannya. Jadi kalau hari ke-6 tak kate, hari Jumat ada. Jumat dan Sabtu. Jadi makanya kalau nyetak kalender itu hari Ahad sekarang. Ahad balik lagi. Bagikan gratis. Karena memang dulu hari Ahad, hari Jumat dulu hari Rabu. Anak dulu sekolah di sini. Madrasah masih kelas lama. Jumat Rabu dulu. Makanya dulu waktu pertama kali ada TPRI, minggat kami. Hari Ahad sekolah, akhirnya ada dulu TPRI TV. Lemak ini lagi ada HP. Zaman dulu cuma TV. TPRI yang ada. Nah, terjogok depan TV hari Ahad dulu. Makanya kadang-kadang akhirnya apa? Diliburkan di hari itu. Berubah. Hingga akhir Jumat kita, anak-anak kita ada yang sholat, yang begawi, yang sekolah sholatnya berkeingetan.
Mudah-mudahan kalau baca segala sesuatu baca diubah dengan yang menuju yang lebih baik, lebih baik. Orang baca ngubah yang baik jadi jahat, ngapa kita tidak baca ngubah yang jahat jadi baik? Mudah-mudahan kita berharap, karena sekarang ini lengkap gitu, ada pemerintah, ada wakil rakyat, ada TNI, ada Polri. Nah, mudah-mudahan kalau baca bu balik, hari Jumat lagi, biar sholat Jumat kita tuh tenang, nyaman, pakai minyak wangi, mandi bersih. Ini ngacak-ngacak. Kalau Ustaz Ali ini kadang-kadang hari Jumat tak sempat balik, pakai baju dinas. Dia kono khotbah tak lemah. Ustaz Ali pernah, itu kadang ya tugas namanya. Tapi subhanallah, yang cerita Ustaz Ali, boleh cerita Ustaz deh. Urusan hari Jumat, Ustaz Ali ini pernah telat, tak sempat balik, tak ada gamis. Akhirnya sholatlah satu masjid. Beliau pakai baju dinas. Ini ingat, ada kalau pengurus masjid di sini ingat tentang pengurusan masjid. Ini fakta Ustaz Ali dewek cerita. Jadi beliau sholat di masjid itu subhanallah. Inilah kadang pengurus masjid ini pacak ngurus duitnya baik. Akhirnya ngomong apa pengurus masjid itu? Para hadirin, maaf khotib tak kata, cadangan tak kata, kira-kira yang hadir sini pacak khutbah tak? Ustaz Ali cerita. Ustaz Ali di belakang dengan Sohib, Ustaz Ali Sohiban ngomong, Ustaz maju Ustaz. Ya kan pakaian dinas tadi tak kelemahan, ada ya apa? Nah, pakai baju dinas khutbah kaget apa? Dia omong kok macam-macam pula. Akhirnya kata Ustaz Ali, kagetlah. Sudah kalau tak katik lainnya apa boleh buat. Yang penting hukumnya. Yang ini sunah-sunah tak apa-apa. Tapi beliau ketika pada saat nak tegak sudah ada orang yang nunjuk nak khutbah, tapi wong nunjuk ini casingnya baik Ustaz. Ini banyak casing ini lagi. Casing baik Ustaz, makai sal luar biasa. Ustaz Ali tenang Ustaz Ali ini ketika dia maju, tapi ketika naik di atas mimbar bukan berkhutbah, dia cerita. Kakek tanya lah Ustaz Ali, apa dia isi ceritanya? Untuk cerita panjang lebar, gelisah wong ni. Dan pada saat itu pengurus masjid tak berani nurun ke apa model mana. Tercogoklah yang lain dengar cerita dia ni tadi sepanjang lebar. Mek mana keadaan itu? Ini umat sekarang. Maka kalau kita tidak sanggup jadi pengurus masjid, jangan jadi pengurus masjid. Nambah tanggung jawab. Kita sudah memimpin, jadi pengurus masjid, jadi pemimpin lagi. Bukan sekadar ngurusi masalah duitnya baik. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi kita nyaman, tenang untuk sholat Jumat. Jadi cerita tentang hari tadi, Nabi dilahirkan hari Senin. Hari itu tidak ada istimewanya sebelum kelahiran Nabi. Ketika kelahiran Nabi, hari Senin jadi istimewa. Hari Senin jadi hari istimewa, hari yang barokah. Secara pribadi dan juga hari Senin barokah. Kalau ustaz-ustaznya, kalau hari Senin tidak usah ngundang Ustaz Aman. Dari subuh sampai ke malam, full. Jadi maaf ya kalau misalnya undangan hari Senin anda tidak datang, minta uzur kan. Karena hari Senin kalau mungkin hari barokah. Karena dari pagi sampai malam majelis. Dari subuh. Nah itu hari Senin jadi istimewa karena kelahiran Nabi. Bulan Rabiul Awal. Tidak ada peristiwa yang istimewa sebelum kelahiran Nabi. Bulan yang dikucilkan ini. Bulan Ramadan luar biasa bagus. Umat-umat terdahulu sudah kenal dengan bulan Ramadan. Bulan Muharram luar biasa kejadian-kejadiannya. Bulan-bulan yang lain banyak kecuali bulan Rabiul Awal. Hingga Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal jadi mulia. Top, rame sampai sekarang kalau sudah bulan Rabiul Awal, apalagi kita di Palembang ini. Sebelum bulan Rabiul Awal sudah meriah luar biasa menyambut kelahiran Nabi. Bukan hanya satu hari, tapi sepanjang bahkan lebih. 40 malam berkat hanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal. Itu istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah sudah istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala hijrahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pada saat itu Madinah dinamakan Yasrib. Tempat di situ wabah penyakit. Orang lewat situ banyak kena penyakit. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan Allah Subhanahu ke Madinah, Madinah Munawwarah, debunya menjadi obat.
Nyaman orang mukmin tinggal di kota Madinah. Tidak ada kota Madinah itu dimasukkan penyakit, wabah. Karena Nabi SAW di situ. Bahkan dimakamkan Nabi SAW di kota Madinah Munawwarah. Jadi mulia tempat karena Nabi SAW. Itu kemuliaan Nabi. Maka manusia tidak ada hak hingga Allah nak memerintahkan kita untuk bersalawat sekalipun. Kalau Allah mampu untuk memberikan langsung Allah ayat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman bersalawatlah kepada Nabi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberi ya ayyuhalladzina amanu tidak? Tapi Allah mulai dulu dengan mengabarkan bahwa Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah kabarkan itu dulu. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Bahkan Allah memakai fi'il mudhari yusalluna. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala terus sampai sekarang Allah bersalawat. Allah tidak berhenti bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang bertanya kepada Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki atau Buya Maliki, bertanya tentang apa yang dilakukan Allah pada saat ini. Minta dalilnya pula. Dalilnya apa? Apa yang dilakukan Allah pada saat ini? Ya Allah itu ngatur segalanya. Cuman wong ini tadi nyenyel, kadang-kadang minta dalil pula. Apa dalilnya? Beliau ya keluasan ilmu ulama. Ketika ditanya itu, Allah sekarang lagi apa? Lagi bersalawat kepada Nabi. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, Allah bersalawat kepada Nabi. Makanya kalau kita bersalawat kepada Nabi, bukan kita yang berjasa kepada Nabi. Nabi tidak perlu salawatnya kita. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, tidak perlu salawatnya kita. Tapi salawatnya kita adalah untuk kita. Karena Nabi senang ketika mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Senang dak engkau? Redha dak engkau kalau salah satu umatmu bersalawat kepadamu, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Redha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baliknya ke kita ternyata. Maka tidak ada hak kita ini atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun. Hingga ketika Nabi hijrah, Nabi SAW ketika pada saat sahabat buka rumahnya galo, ya Rasulullah tinggal di rumah kami, buka rumahnya galo. Apa kata Nabi SAW? Biarkan onto aku ini diperintah Allah, sudah diperintah. Biarkan onto berjalan, berhenti di tempat rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berhenti di rumah Abu Ayyub. Ada apa berhenti di situ? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa rumah Abu Ayyub Al-Ansari dipilih tinggal di situ? Ternyata rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi belinya? Dari mana Nabi dapatkan ini rumah? 500 tahun sebelum kelahiran Nabi. Ada raja yang bernama Raja Tuba. Pada saat itu dia membawa pasukan untuk menyerang Mekah. Untuk menyerang mereka sampai di kota Madinah. Seluruh pasukan itu sakit galah, tidak mampu melakukan perjalanan lagi. Hingga akhirnya bingung ini sakit, tetap akhirnya bertanyalah ada orang yang paham, ngerti, paham tentang kitab. Dinjuk tahu ini raja, kalau kau nak sembuh dan pasukan nak sembuh dan penyakit, urungkan nyerang kota tersebut. Ngapo dikatakan kota tersebut? Kota tersebut dikatakan akan lahir seorang nabi di akhir zaman Nabi. Sebaik-baiknya Nabi. Kalau kau urungkan niat kau, insya Allah sembuh. Dan ini kota tempat hijrahnya. Mendengar itu, ini Raja Tuba tersebut akhirnya dia ngurungkan niatnya. Ketika ngurungkan niatnya untuk nyerang, itu pasukannya sembuh kalau. Tambah yakin dia. Hingga akhirnya dia buatlah rumah untuk Nabi. Bahkan dia buat surat dititip dari keturunan-keturunan. Yang keturunan itu akhirnya di zaman Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam riwayat beliau meninggalkan wongnya. Itu orang-orang Ansor yang ada di kota Madinah itu adalah orang yang ditinggalkan oleh Raja Tuba 500 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia dah doa, bukan Abu Ayub minjemin Nabi. Dah. Rumah Nabi yang dipakai Abu Ayub. Dah doa manusia ini Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tak berapa lama ibu Nabi meninggal yatim piatu. Kenapa? Supaya manusia ini tidak ada hak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mendidik. Nabi langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyatakan adabani rabbi fa asana ta'dibi. Allah telah mendidikku dan aku sebaik-baiknya mendapatkan pendidikan. Tidak ada wong. Kalau kita masih ada jasa wong tua kita. Nabi tidak ada. Tidak ada makhluk ini yang berjasa dengan Nabi, yang berhak dengan Nabi. Tapi Nabi sangat berjasa kepada kita. Maka jangan kita merasa kita banyak ibadah, kita berjasa. Nabi kata, Nabi itu berjasa dengan kita. Kita berkumpul di negara Nabi, kita dapat pengampunan dari Allah. Kita sholat, diringankan, dapat pahala besar. Karena Nabi. Mudah untuk kita mendapatkan pengampunan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita untuk mendapatkan surganya Allah. Karena Nabi. Nabi sangat berjasa dengan kita, tapi kita tidak berjasa dengan Nabi. Tidak ada yang berjasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. Itu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajarkan tentang berbagai macam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Sekarang kita di tempat berkenaan dengan itu. Salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak yatim, yang perhatian Nabi. Dikit lagi, tidak banyak lebar cerita, sedikit terakhir. Nabi SAW ketika di hari Id melihat seseorang anak yang menangis, baju-baju lusuh pakainya, tidak baju baru. Kawan-kawannya baju baru main, ada ini tadi sedih nangis. Dipakai Nabi SAW, ternyata ini anak yatim piatu. Nabi SAW tak menghibur anak ini. Apa kata Nabi SAW? Galak tak kau aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi bibimu, Ali menjadi pamanmu, Hasan Husain menjadi saudaramu. Baru tahu ini ternyata Nabi Muhammad SAW senang dia. Kalau ya Rasulullah diajak Nabi balik, diberikan pakaian, diberikan makanan, dia senang. Akhirnya main lagi dengan kawannya dengan ketawa, dia senang. Ketika ditanya kenapa, dikatakan aku sekarang ini dikatakan ayahku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia senang hingga kawan-kawan yang lain cobalah dikatakan wong tuanya syahid juga di dalam peperangan. Saking merindukan kedekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi peduli. Nabi peduli dengan anak yatim, dan kita pada saat ini banyak kita sekarang ini. Jangan sampai omongan kita kadang Palembang ini dibalikkan, jangan. Ada orang kadang-kadang ngomong ke kalau wong lain pacak kenapa nak aku? Nah ini bahaya. Kalau wong lain pacak ngapa nak aku? Ini bahaya, ini genti, jangan kalimat itu. Kalau aku pacak ngapa nak wong lain? Kalau aku baca nyumbang ngapa nak wong lain? Kalau aku baca ngurus kenapa nak wong lain? Biar kita punya andil di dalam kebaikan. Nabi SAW baca dengan anak yatim itu. Nabi baca mungkin memerintahkan sahabat, tapi Nabi memberikan dulu contoh. Kalau aku baca kenapa nak wong lain? Ini kebaikan. Nah jangan sampai terbalik tadi. Kalau wong lain baca ngapa nak aku? Nah itulah tadi. Wong lain baca nyumbang ngapa nak aku nak nyumbang? Wong lain baca kenapa aku nak urus? Kalau kita baca kenapa nak wong lain? Cepat. Maka sahabat Nabi SAW dengan Nabi kemuliaan Nabi, mereka melo andil apa yang pacak mereka lakukan untuk Nabi. Nah kita sekarang model itu. Sahabat Nabi yang punya harta dengan hartonya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya. Ada yang tak punya galau sudah dimbek jatahnya, sudah dimbek galau. Sayyidina Abdullah Mas'ud, harta tak kate, kuat ida, kecil badannya. Dia ngambil andil apa? Sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendal Nabi, nyiapkan air wuduk Nabi, megang siwaknya Nabi. Ada andil. Bahkan ada sahabat sudah dimbek galau apa keahliannya? Ngebet bagang Nabi. Kalau Nabi dalam perjalanan dia kebetannya bagus, kejep bahasa kita. Senang Nabi kalau nyuak kebetan sampai kecigan Nabi. Kebetannya bagangnya kecigan Nabi hingga ketika pada saat Nabi dalam perjalanan ketika nyuak bagang lain kebetannya. Ditanya Nabi, siapa yang ngebet ini? Siapa yang ikat ini? Ada sahabat Nabi Pak itu anak ya Rasulullah. Mana yang biasa? Nabi
Nabi kecigen kebenarannya itu. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, dia tadi junub, malu ketemu engkau, jadi dia lagi tayamum. Ini awal-awal tentang masalah tayamum. Ketika pada saat dia datang, coba-coba datang, debuan kalau di badannya, tidak tahu, tidak bertanya. Akhirnya apa? Nyangkonya tayamum mandi debu. Zaman ini lagi masih banyak yang model itu. Tidak galak bertanya. Nah, tayamum mek mano, wuduk model mano, genti solat ketika imam batal mek mano, banyak yang masih tidak tahu. Bertanya kalau tidak tahu, akhirnya diajari Nabi, baru dia tahu. Maka di zaman kita tidak perlu kita modal itu, kita harus sebelumnya kita harus bertanya, belajar, ambil syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita dijelaskan oleh Nabi, insya-Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panti asuhan Darul Aitam ini ditinggalkan oleh Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, yang banyak dibantu-bantu oleh ulama-ulama di zamannya, kiai-kiai di zamannya, orang-orang yang berharta, dan juga pejabat-pejabat di zamannya membantu berdirinya ini, dan kita tinggal meneruskan baik. Insya Allah kita ikut andil di dalam kita mengayomi anak yatim hingga kita akan mendapatkan anugerah yang terbesar bersama Nabi Muhammad SAW. Ana wa kafil yatim kahataini, kata Nabi SAW, aku dan orang yang menanggung mengurus anak yatim seperti dua ini, dua jari kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi kita, Allah sampaikan hajat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan kita dunia di alam barzah maupun di akhirat kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita lakukan untuk Nabi pasti akan dibalas oleh Nabi SAW, dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khairan jazah kami ucapkan kepada Al-Habib Abdul Rahman Al-Habsyi atas pencerahannya kita saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita dapat memetik hikmah dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoin kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadir rahimakumullah. Acara yang berikutnya yaitu penutup talqin zikir dan doa penutup. Sebelum kita mulai talqin zikir dan doa penutup, kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, menyakitkan hati, maka kami mohon ampun dan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karama wa jaram azam radhiyallahu ta'ala Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alait wa inna tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat.